I djeci i vama i nama svima ovo na blagoslovo. Gospod sa svima vama. Amen. I nek bude sa svima nama. Puno pozdrava vam donosim iz Makedonije. Oni koji su znali da dolazim, poslali su svoje pozdrave. Imate pozdrav od Lovarka. Ona je ostala kući, sinoć smo bili na venčanje, njena se sestra udala. Tako da, ja sam zaista sretan što mogu biti danas s vama ovdje. Posle dugog vremena, prvi put sam došao s ciljem da propovedam. To je dobar znak. I kad sam rekao Lovarka, idem sutra za Garešnica, ona je rekla, pa venčanje je 3 sat, 4 sata ujutro. Kažem, ja se moram dići i otići tamo. Jer mislim da ono što sam juče propovedao i kad sam stajao iza propovedonice, htio sam govoriti danas ovdje svima nama. Meni, a i vama. Želim da vas vratim tamo davno na onoga dana svoga venčanja, ali da vas povedem tamo u Izrael na jedno venčanje. Ne u Kani Galilejskoj, nego na brdu Golgote, gdje je mladoženje stao i zaprosio svoju mladu. Židovi su, draga braća i drage sestre, imali mogućnost u svakom segmentu svoga života doživjeti Boge u svakoj pori, svakog rituala, onoga koga mi nazivamo kao nešto što je biblijski ili kao njihova tradicija, stavio poziv, sliku svog sina koji prosi svoju mladu. Židovi bi od 1. do 3. godine imali mogućnost da njihov tata izabere njihovu buduću suprugu. Dok su bila djeca. I Bog je s time htio poručiti izraelskom narodu, pogledajte sličnosti koje vam ih daje danas. Bog je izabrao svoju nevjestu za svoga sina. Pored tebe prođak i u te se zagledah i u te se zaljubih, kaže nam riječ Gospodnja. U 13. godine ta su se djeca za prvi put imala mogućnost sresti. Tata bi stao i trebao je platiti mladu u onim mogućnostima kojih je imao. Srazmjerno bogatstva i ljepote te mlade, tata je trebao dati plaću, platiti, kupiti. Ali i mladoženja je trebao platiti za svoju mladu. Jakov je plaćao. Sluga je nosio bogatstvo od tate, a Jakov je radio. To je ono upravo što je Bog učinio kada je dao dar i platio mladu za svoga sina. S čime je platio? S razmjernom svoga bogatstva, jer ono jedino što je imao bio je njegov sin i darovao ga je na križu. I sin je morao platiti. I umirao je tamo zbog tebe i mene. Od tog trenutka kada je sve to bilo gotovo, svadba je mogla krenuti u bilo koje vreme. Kod nas mladoženja i djevojka zajedno planiraju venčanje, ali u izraelskom narodu mladoženja je mogao doći po mladu od tog trenutka kad je plaćanje završeno u bilo koje vreme.
nenajavljeno, nego bi samo rekao u to i to vreme ja ću doći otprilike. I on bi se mogao pojaviti po mladu u svakom vremenu. Kada je završio s plačenjem, naš je Gospod skupio svoje i rekao je: ja se budem vratio po svoju mladu u vreme koje ona ne zna, ali otprilike mati kaže, otprilike vreme će biti to i to. Vidjet ćete neke znake, nešto u tom vremenu ću doći. Spasenje na ovoj zemlji je veliko venčanje, jer na koncu vremena Bog dolazi po svoju nevjestu. Mladoženja u Izraelu dolazio bi i najava da mladoženja dolazi u židovskoj tradiciji bila bi truba. Trube bi zatrubile i mladoženja bi se pojavio i venčanje bi počelo. Trajalo bi 7 dana. Tako, drage braćo i drage sestre, i naš Gospod vratit će se jednog dana po nas. Ali, ako je Krist sa crkvom objavio veliko venčanje i crkva je mlada nevjesta, a mladoženja je Krist, tada onog trenutka kad ste stali kao vjerni ljudi pred oltar Gospodnji i rekli da svome bračnom drugu, tada vaše venčanje postaje evanđelje koje se širi ovome gradu i ovoj zemlji. I zato Petar kaže, ako vaše venčanje i vaš život, bračni život, ne funkcionira biblijski, tada vaše molitve ne dolaze pred prijestolje Gospodnje. Prva Petrova čitamo u 3. poglavlju. Čitamo i u Efežanima. Draga braćo i drage sestre, zašto mislim da je to osobito važno za sve nas da danas pogledamo? Važno je zbog toga što ako Bog je objavio svoj odnos crkve i Krista kao bračnu zajednicu krunisonom venčanja, tada nije ni uzalud što Bog je dao venčanje da se dogodi među ljudima, da ljudi žive u bračnoj zajednici. Stari su Kinezi nekada rekli ovako: lakše je vladat zemljom, puno teže je upravljati porodnicom. Zar nije to istina? Koliko političara ja znam u Makedoniji, a mislim da i ovdje, prošli su razvodom, a upravljaju zemljom. Neko je rekao i ovako: lako je oženiti se, puno teže je sačuvat brak, a prava je umjetnost imat sretan kršćanski brak u kome Krist pokazuje svoje plodove. Tvoj i moj brak ovdje na zemlji je umjetno što Krist želi graditi kad ga jednog dana bude uzeo u nebo, da ga pokaže anđelima i kaže: pogledaj, kad sam stao i zaprosio mladu na križu, mislio sam na ovo. Juče dok sam propovedao, mogao sam reći mladencima: pogledajte ovaj pečat, ovaj štambilj. Štambilj koji potvrđuje vaš ugovor pred državom Hrvatskom. I taj štambilj namoči se u tintu i stavi se na dokumenat.
Ali pogledajte, božanski štambir. Krist ga je namočio svojom krvljom, stavio ga je svojim rukama i prikazao svome ocu. I rekao, ovo dvoje, otkupljeni mojom krvljom, predstavljat će svedočanstvo na zemlju, dok ja se ne vratim po moju nevjestu. Što je zapravo brak? Ja i vi i svi mi često puta smo toliko nepravedni prema onima kojih je Bog darivao nama kao dar u našim životima. Jer uvijek ja mislim da sam ja u pravu. Kad Krist mi kaže ljubi svoju ženu, a ja kažem kako da je volim kad mi je prepreka. I kad promašim u životu, da sam shvatio da nije mi prepreka, nego da mi je blagoslov. Bog, dragi brate i draga sestro, nije uzeo ženu od glave čovjeka da bi ona vladala s njegovim životom. Ali Bog nije uzeo ni ženu od ljudskih stopala, od noge, da bi čovjek i muž mogao hodati po njoj, nego je uzeo iz sredine, da bi mogli zajedno koračati i navještati radosnu vijest da Krist svojim venčanjem dolazi po svoju nevjestu. Da nas uzme, da budemo s njim. Ovih zadnjih par mjeseci prolazio sam teško vreme. Branko me nazvao, Nikola me nazvao. Bili su mi od pomoći, ali niko nije mogao pružiti toliku veliku pomoć kao ovak. Kad čovjek se zatvori u sebi i kad misli da je kraj i kad me neko zagrli i kaže, ali proći će. Ja sam uz tebe i zajedno ćemo proći, pa bez razlike što je bilo ili ko je kriv, mi zajedno koračimo naprijed. Krist na mnoga mjesta u Bibliji poručuje što? Muževi, ljubite svoje žene. Žene, poštujte svoje muževe. Ali u stvarnosti ono što poručuje, kaže, brate, ja koji sam Bog, poručujem ti u svoju ženu, sestro, u svoga muža, vidi Krista. Ali Gospode, ja baš ne mogu vidjeti Krista u nju. Tako je jedan prorok davno prije govorio. Ali Bog mu je rekao, znaš, dragi prijatelju, sad ćeš ti igrat jednu predstavu, jednu dramu, igrat ćeš moju ulogu i pogledat ćeš s moje perspektive sve ono što ja stvaram dole na zemlji. Da bi mogli shvatiti život, moramo pogledati na život kroz oči našega Boga. Taj prorok imao ženu. Žena nije bila baš dobra žena. Bila je loša žena u svakom pogledu. Jednog dana žena ga napusti, a on je ljud i kaže, nisam ja mogao vidjeti Krista u nju. A Bog kaže, jel da? Sad idi. Tamo ona na ulici je. Radi ona ono što ne bi smjela i ja to ne opravdavam, ali idi, plati za nju. Uzmi je natrag i voli je kao da ništa nije bilo. Kao da nije te povredali, Gospode, ja to ne mogu učiniti. Mene boli. Tebe boli? Što misliš?
Zar mene ne boli kad ti pogrešiš svakoga dana i ideš isto onako kao i tvoja žena vani i grešiš pred mojim licem i dođeš pred mene i kažeš: Gospode, molim te, oprosti mi, a ja ti opraštam i volim te kao da ništa nije bilo. Bračna zajednica na zemlji mora odražavati zajednicu prema nebu, a prema nebu da bi mogli biti mi, da svjedoci evanđelja i imali sretan život. Inače, drugi put ne postoji. Jer znate da sam ja uvijek u pravu. Ali mislim da si i ti uvijek u pravu. Ali Bog ne traži tvoju pravednost. Bog traži da živiš milost na zemlji koju je On živio. I kao što On ima milost s tobom i sa mnom, tako i ti trebaš imati milost s onom osobom koji te je Bog stavio najbliže u tome životu, zagrliti je i reći: ti si dar od Boga meni. Jer drugo ne postoji. Vjenčanje na zemlji je slika venčanja tamo na Golgoti. Kad netko stane u tjelini i dvoje ljudi skupa krenu, tada Bog kaže na koncu vremena, kad se sve spali, kad svi štabili, svi papiri i svi ugovori zemaljski propadnu, tada ću prikazati štambilj u mojim rukama, imena zapisana onima koji sam ja otkupio na ovoj dolini i platio za njima. Jer želiš biti u nebu? Jer želiš biti sluga Gospodnji? Jer želim biti sluga Gospodnji? Tada to je put. Drugi, dragi brate i draga sestro, ne postoji. Čitamo iz riječi Gospodnje, gdje Biblija nam kaže u prvoj poslanici Korinčanima, 13. poglavlje, 4. redak. Ljubav je. Što je, draga braći i drage sestre, ljubav? Ivan objašnjava i u svjetlu Ivanovog poslanja Ivan kaže: braćo, sestre, a Bog je ljubav. A Pavao kaže: a kakva je ta ljubav božanska? Koji je to Bog koji ljubavi? Ivan s radošću želi objaviti svim onima koji žive pod teretom grijeha, kaže: braćo, Bog je ljubav. A Pavao kaže: a ljubav je strpljiva. Na križu ta ljubav je bila tako strpljiva, dok su se ljudi rugali i pljuvali ga, dok su životi propadali, ta ljubav nije rekla: ja sam pravo, nego je samo jednostavno prema svojoj mladi, koji je tako plaćao, a ona je bila tako nepravedna i pljuvala ga i govorila: ako si ti, siđi tamo dole. A on je strpljivo čekao da je dođe pamet. I nije progovorio riječi, nego je rekao: Oče, oprosti, jer ne znam što čini. Što je ljubav? U ovom svijetu, kada čujemo riječ ljubav, prvo što nam padne je ono što ljubav uopće nije. Da li znaš što je ljubav? Ljubav nije onaj osjećaj: ja ne mogu živjeti bez tebe. Ne, to nije ljubav. Ja i ti možemo živjeti bez mnogo toga na ovoj zemlji.
Moja baka je živjela s mojim dedom 70 godina. Ali evo, deda je otišao, a ona još živi. Šta je ljubav? Ljubav je ništa više i ništa manje nego odluka. Ja svoj život darujem Bogu, ali ja ne mogu darovati svoj život Bogu ako prije toga ga ne darujem mojoj dragoj ženi koju mi je Bog dao. A kakva ona bila, a ja sam govorio od nje. Ljubav je odluka. Odluka žrtvovati svoj život za nekoga. Kršćanstvo, draga braćo i drage sestre, nije ništa više nego slediti primjer Isusa Hrista, a primjer Isusa Hrista je žrtvovan život za nekog drugoga, kao što je Krist žrtvovao svoj život za mene, krenuti njegovim stopama, kao što i ja pozivam druge da slede njega. – 1647. godine. Građanski rat u Velikoj Britaniji. Jedan je dezerter bio donešen pred okrutnim vladarom koji nije imao milosti i Cromwell i rekao: kada zvone zazvone u 7, ti ćeš biti smaknut. Život i završava. Dok je čovjek čekao da mu život završi, u 7 sati zvona nisu se ugasila, ostala su u tišini. Otišli su provjeriti što je to krivo sa satom, sa zvonnikom, i našli su jednu mladu djevojku, predivanu. Jer zvono nije udarilo u zid zvona, nego u njeno tijelo. Donijeli su je pred vladarem i rekli su: ona je kriva. Kad je Cromwell vidio tu ljubav žrtve, rekao je: slobodni ste. Oboje. Krist je stao i zaustavio je zvono smrti na Golgoti i prihvatio bol na sebe da može spasiti svoju mladu. Tebi ne. Po svim propisima zaslužili smrt, a on ispružio ruku prijateljstva i ruku spasenja. Čitamo Efežanima 23, 25. Oprostite, čitamo Efežanima 5:25. Muževi, ljubite svoje žene kao što je i Krist ljubio crkvu i sam sebe predao za nju. Muževi, žene, ljubite jedan drugoga kao što je Krist ljubio crkvu. U oba smjera podrazumijeva se nepravda koju je crkva učinila Kristu, a on ljubi bezuvjetno. Dolazimo k njim, a on nas prihvaća kao da ništa nije bilo. Kao da jučer ja nisam njega povrijedio. Jer možeš ljubiti svoju ženu, svog muža, tako? To je kršćansko služenje.
Meni je trebalo dugo shvatiti da Bog me nije poslao spasiti cijeli svijet. I da ja ne mogu spasiti cijeli svijet. Nego Bog me je pozvao da zajedno s Lovorkom hodamo skupa ka cilju. Ali Bog je blagoslovio i Lovorku i mene kad smo shvatili svako je zdrpljao u životu. I da Bog poručuje i kaže, a ja vas želim i potrijebiti. Nadalje, ta ljubav žrtve, to veliko obećanje, je i ljubav jednog posvećenja. Pogledajte, Krist nije spasio crkvu, mene i tebe, rekao, sad sam darivao svoj život i ja odlazim, a vi što god želite raditi na ovoj zemlji. Slobodno. Nego kaže nam da je posveti čisteći je u kupelji vode, u spratnje riječi, da sam sebi privede crkvu krasnu, bez ljage, bez bore, bez ičega tomu slična, da bude sveta i bez mane. Pa ljubav je ljubav žrtve, pa je ljubav posvećenja. Što znači Krist je uzeo breme i rekao je, ja ću provesti breme sa svojom dragom. Da joj pomogne da uzraste. Ona je mala. Ona nije svjesna. Ali ja neću doći kao veliki nad njom, pokazati prstom i reći, da ja sam tebi učitelj, nego ću biti uz nju, da joj pomogne da raste. Ako neko zamišlja Krista kao policajca s pendrakom u ruci, tada to nije naš Krist. Naš Krist je onaj koji, kao što mala beba u prvoj godini napravi prvi i drugi korak, a roditelj oko nje jednostavno stavlja ruku da ne pala, tako i Krist. Dok nas privede do savršenstva, njegova očinska ruka uvijek je tu, pored nas. Krist je uzeo vreme. Bio je jedan mladić, zaljubio se u djevojku, rekao je, ja te volim toliko puno na svijetu, što ne mogu ti iskazati koliko te volim. Ošli su kući, dečko napiše pismo. Pisao jedno pismo svaki tjedan njoj. Nakon toga krene i kaže, ali moja ljubav raste. I počeo je pisati pismo, svaki dan jedno pismo. Nakon toga kaže, ali draga, ja te tako volim, moram ti pisati svaki sat. I svaki sat bi on njoj pisao jedno pismo i slava. I znate što? Ta djevojka se udala za poštara. Jer je poštar uvijek dolazio, a njega nije bilo. Naš Krist nije takav. Ujutru kada otvoriš Bibliju, on sjedi zajedno s tobom po svome duhu i poručuje ti, ja te volim. Imam plan za tvoj život. Ja i ti provešćemo skupa u nebo vječnost. Svaki dan provodi vreme s nama. Svaki dan. Ljubav koja se žrtvuje. Ljubav koja posvećuje sama sebe da provede vreme. Drugo nešto što vidimo u ovome tekstu, čitamo u 28. redak, tako su i muževi dužni ljubiti, tako su i muževi dužni ljubiti svoje žene kao svoja tjelesa. I ljubav koja pruža sigurnost. Tko od nas želi nauditi svome tijelu? Pametan? To ne bih htio. A mi smo uvijek pametni. Ako smo pametni, da li se radi o mužu ili o ženi, svatko od nas treba pružiti ljubav sigurnosti, kao što mi pružamo ljubav sigurnosti prema svome vlastitome tijelu, jer Biblija kaže i postaće jedno tijelo.
Što je čovjek? I Bog stvori muško. Hebrejska riječ kaže i Bog stvori iš. Što je žensko? Hebrejska riječ kaže i Bog stvori ženu, iša. A što je čovjek? I Bog stvori ha, iš, čovjek. Muž i žena su slika čovjeka na zemlji kojega je Bog otkupio za nebo. Drugo nešto što čitamo ovdje, draga braćo i drage sestre, bez sumnje, nitko nikada nije mrzio svoje tijelo, naprotiv hrani ga i neguje kao i Krist crkvu. Ja i ti negujemo naše tijelo kao što Krist neguje crkvu. Zato mi smo naime udovi njegova tijela. Zato će čovjek ostaviti oca i majku te prionu u ženu svoju i bit će oni samo jedno tijelo. Ova je tajna uzvišena, a ja velim da je uzvišena u odnosu na Krista i crkvu. Dakle, neka svaki pojedini od vas ljubi svoju ženu kao samoga sebe. A žena neka poštuje svoga muža. Ja ću to i ovako okrenuti. Neka muž poštuje svoju ženu, neka žena ljubi svoga muža. Primenljivo i ovako i onako. Želiš? Želim ostvariti volju Gospodnju na ovoj zemlji. Prvi poziv koji mi je Bog dao. Ljubi svoju ženu. Žene, ljubite svoje muže. Jedan je veliki njemački okrutni vladar osvojio jedno područje i znali su iz povijesti da uvijek kada bi on ušao, jauk bi se širio ulicama tog grada. Bio je bez milosti. Osvojio ih je i tada je stao i rekao je: žene i djeca mogu ići i mogu sa sobom ponijeti ono najvrednije iz svojih domova. Da li znate što su žene ponijeli? Samo ono što staje na njihovim leđima, rekli su. Žene su uzeli svoje muževe na svojim leđima i vodili su ih vani i to je povijest zabilježila jer su znali da to je najvrednije. Sve je drugo bezvredno. To je najvrednije. Najvrednije. Gospode, na ovome mjestu stojim. Ja, koji sam često puta bio nepravedan prema govoru i koji često puta još to ponavljam, ali Gospode, hvala ti što ona je dar od tebe za moj život. Gospode, ja te molim za svakoga u ovoj sobi danas da može pogledati svojim očima svoju voljenu, svog voljenog i reći: hvala ti, Gospode, što si je stavio u mom životu. Jer, Gospode, ti nisi napravio pogrešku kad si doveo nas pred oltarom
Jer znao si da mi imamo mogućnost da odražavamo najsavršeniju sliku Kristovu na ovoj zemlji, jer inače to ne bi učinili. Ali nama, Gospode, ostaje da li ćemo mi poslušati i biti poslušni tebi ili ne. Gospode, volim te, blagoslovi sve nas skup i gradi naše porodice, naše brakove, jer oni su slika koju drugi ljudi trebaju prepoznati na zemlji, da Krist stanuje u nama. U Kristovo ime molim te. Amen. Bio sam sada u Americi. Jedan je propovednik ispričao, tamo nisam bio, jednu priču koja je mene ostavila potpuno zaprepašteno. Naime, čovjek je otišao od svoje žene, učinio preljubu, htio je oženiti drugu, a ta žena došla je kod mog prijatelja, propovednika, i rekla je: ali brate pastore, ja ću platit, ja ću otkupiti svog muža nazad, jer ja neću dozvoliti da on propadne u sotonsko gnijezdo. On bi došao i svašta bi njoj rekao, i ta druga cura, mlađa, već je čekala bebu od njega, a ona bi došla, žena njegova, i rekla: vrati se, ja ti želim oprostiti, uzmi to dijete koje će se roditi, mi ćemo ga podići kao svoje i bit ćemo sretni, slavit ćemo Krista. Kad sam to slušao, rekao sam, ne znam koliko bi žene to bili spremni, ili s druge strane muževi bili spremni takvo nešto napraviti. Ova žena prema biblijskim tekstovima imala je svako pravo tražiti razvod. Učinio je previd. Ali ta žena bi dolazila i rekla bi: on ide prema paklu. On je čovjek kojega je Bog stavio na mome putu i ja neću dozvoliti da on propadne u pakao. Vreme prolazilo. Ona je molila i taj se čovjek vratio nazad i ponovo ih je ovaj brat venčao, uzeli su to dijete i počeli ga dizati kao svoje. Primjer kojega ne mogu svi slijediti, ali primjer koji pokazuje da istinska ljubav traži samo milost, 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 milost i ništa više. Ova knjiga je knjiga koja govori o milosti i milosti i milosti, dok čovečanstvo ide prema paklu, a ona ga želi skrenuti s puta, jer kad završi u pakao, Bog nije odgovoran. Jednog dana on će plakati i govoriti: koliko sam puta htio, ali vi niste htjeli. Koliko puta htio sam vas skupiti, pokazati vam put, ali vi niste htjeli. Nek mi budemo pametni i nek iskoristimo ovo što nam je Bog dao od života nadalje, da nosimo svjetlo. Zaboravimo na prošlost, kao što je jedan ubojica Pavao rekao: sve iz prošlosti zaboravljam, idem napred, jer tamo čeka me nagrada. Amen. Vjerujem da je riječ govorila naša srca. Podignimo glas sada i naša srca prema Bogu. Sveti Oče,
hvala tebi što tvoja očinska riječ nas pokreće, obnaša, snagu, kara i sve drugo što je potrebno sa puninom tvoje svete, božanske i očinske ljubavi. Hvala ti što je tvoja riječ istinita i hvala ti što cjelokupna tvoja riječ je u potpunosti nadahnuta Duhom Svetim za popravljanje, za karanje, za život, za isciljenje, za oslobođenje i za sve ono što je potrebno. Priznajem ti ja i vjerujem da i braće i sestre priznajemo da nam nedostaje te tvoje svete i božanske ljubavi i da je često puta ne živimo u odnosu prema našim partnerima, u odnosu prema svojoj supruzi, Gospode, i često puta ne ponašam se prema njoj kao prema svome tijelu i molim te da mi oprostiš. I molim te da me opereš svojom svetom i dragocjenom krvi i omogućiš da bi ta tvoja sveta i božanska ljubav koja je, kako piše u tvojoj svetoj riječi, koja sve zaboravlja, koja ne zavidi, koja se ne oholi, koja ne traži svoje, Bože, da bi živjela u našim srcima, tako da bi mi mogli odražavati tvoju slavu, kako nam ne bi đavo mogao oduzimati radost života sa tobom i u tebi i kako ne bismo gubili tlo pod nogama u smislu, Bože, da nam se ne mili ići tvojim svetim ljudskim putem. Pomozi nam, Oče nebeski. Ja donosim sada našu cijelu zajednicu, svakoga od nas ovdje prisutnog i one koji nisu prisutni pred tvoje sveto i dragocjeno lice, i molim te da u svjetlu ove svete i dragocjene riječi koji se nam danas govorio, mi uskladimo svoje živote što prije i što silnije. Molimo te, Oče nebeski, molimo te, pomozi nam da svaku povredu u našim srcima, molimo te to, Isuse, da mi možemo ju slomiti, ti iscijeli svojom svetom provodenom rukom, da svaku oholost, svaku nepravednost u nama slomiš. Ja te to molim, ja dolazim prvi pred tvoje sveto lice, Gospode, i priznajem ti da mi to treba, kako u odnosu prema svojoj supruzi, tako u odnosu prema bratu i sestri. Gospode, jer tvoja riječ nam je rekla, ako ne možemo ljubiti brata, ne možemo ni tebe ljubiti, ne ljubimo ni tebe. Zato te molimo u svetom i dragocjenom imenu, uzdajemo se u tebe, iskazujemo ti da si nam ti potreban, Gospode. Molimo te, obnovi ljubav u nama, da naše partnere, da naše bračne drugove ljubimo kao što ti ljubiš crkvu. Da tako ljubimo, Gospode, tako kao što je Slave rekao jednom ljubavi, da znademo i možemo oprostiti, Gospode, i da znademo i možemo tražiti oproštenje i primiti oproštenje, Gospode, bez gorčine, bez povreda. Molimo te, Isuse, pomozi nam, kao što je i brat govorio, ne možemo to mnogo puta učiniti, mnogo puta tražimo svoje, mnogo puta, Bože, ne dajemo sebe, mnogo puta ne služimo, nego vladamo i upravljamo. Priznajemo ti to, Oče nebeski, ja prvi ti to priznajem i priznajem ti da u takvim trenucima nikada nisam sretan, nikada nisam radostan, jer to ne dolazi od tebe. Gospode, kajemo se pred tobom i Bože, znademo da je ovo vrijeme kada Sotona razara prvu zajednicu koju si ti na zemlji stvorio, a to je brak. Mi to vidimo u ovome svijetu, Gospode. Mi vidimo ovaj neobuzdavajući seks, Gospode. Taj dar koji si ti dao nama u braku, on ga tako prlja, tako uništava, Gospode, tako razara. Mi te molimo, smiluj se, oprosti i pomozi, slomite đavolje utrate. Gospode, ove istospolne zajednice i ovo sve što je gak pred tvojim očima, što ovo društvo proglašava da je ispravno, mi te molimo, smiluj se, Gospode, smiluj se, prosvijetli oči, očisti ovaj svijet od tih đavolskih utjecaja, mi te to molimo, Oče. Ovi brakovi koje žive, tako zvani divlji brakovi, Gospode, gdje mladi se nisu hrabri i odlučni vezati se i predati se jedan drugom za cijeli život.
Bože, slomi i daj im odlučnost u njihova srca. Ali ja znam, Gospode, da čišćenje počinje od Tvoje crkve. Očisti i pročisti nas, svoju crkvu. Očisti i pročisti nas, Gospode, da bismo mi bili čisti bez bora i bez mane. Bože, lomi sve u nama što se oholo uzdiže protiv Tvoje svete riječi. Lomi, Gospode, lomi u nama, počni od nas, počni od propovjednika, Gospode, počni od onih koji su u Tvojim službama, Gospode, i nemoj zaobići svakoga, slomi, Gospode, da bi bili bez mane, bez ljage, čisti pred Tobom. Molim Te to, Oče, u Isusovo ime, molim Te to, Oče, u Isusovo ime. Oče, doista vapim iz dubine srca za time, mi to sami ne možemo popraviti, Gospode. Slomi sve odnose koji nisu građeni na Tebi i izgradi sve slomljene odnose koji jesu na Tebi, a mi smo ih zbog svoje arogancije, zbog svoje sebičnosti razorili i poništili. Molim Te to, Oče, u Isusovo ime. Molimo Te da bi onda i naši odnosi sa Tobom mogli biti ispravni i potpuni. Molimo Te to, Oče, u Isusovo ime. Zahvaljujem Ti za ovu riječ koju si nam danas govorio, Gospode. Molim Te da svi počinjemo od sebe, da svi krećemo od sebe, i muževi i žene, da krećemo od sebe, Gospode, da gledamo što mi i gdje mi nismo živjeli, a ne gdje naši partneri nisu živjeli. Ja se kajem, Gospode, za svoj odnos prema miri u zadnje vrijeme. I Bože, osjećam u dubini srca da nije ispravan, ali Gospode, zbog svoje oholosti nisam priznao. Sada priznajem javno i znam da to nije kraj, ali Te molim, Oče nebeski, promijeni moje srce. Smiluj mi se, Gospode, smiluj mi se, Gospode, i daj da mogu miru gledati Tvojim očima. Molim Te, Isuse, Tvojim očima, Tvojim svetim i Božim očima, Gospode. Zahvaljujem Ti na njoj, na tome daru Ti zahvaljujem, Gospode. Zahvaljujem Ti od svega srca i priznajem Ti da često puta nisam dostojan toga dara, Gospodine. I molim Te, promijeni moje srce. Molim Te, Isuse, evo dajem Ti svoje srce, Gospode. Gospode, razdirem svoje srce pred Tobom. Sada ovdje, i molim Te, Isuse, dotakni ga svojom provodenom i svetom rukom. Izli u njega Tvoju svetu i Božju ljubav, tako da bi sve ono što je žuč, što ne spada u njega, da bi bilo spaljeno i izliveno iz njega, i Tvoja ljubav samo da bi mogla doticati i isticati iz njega. Ja Te to molim u Isusovo ime. Nauči me, Gospode, da nije ljubav osjećaj, da nisu samo osjećaji, da su to odluke, Gospode. Nauči nas svakoga od nas, da je ljubiti Tebe odluka, da je ljubiti jedan drugoga odluka, Gospode. Molimo Te to u Isusovo ime. Molimo Te da ne zaboravimo ove riječi. Molimo Te da one kad izađemo iz ove prostorije ne bi u nama potamnile i nestale, Gospode. Molimo Te, podsjeća nas svojim svetim i dragocjenim duhom na to u Isusovo ime, molimo. Blagoslivljam sada svaku sestru i svakog brata. Blagoslivljam sada svaki naš brat, Gospode. Blagoslivljam u Tvom svetom i dragocjenom imenu. Zazivam moć i snagu krvi Tvoje, Gospode, na svaki brak i na one koji nisu u braku, koji su samci pojedini. Zazivam snagu Tvoje svete i dragocjene krvi, Gospode, na nas, na naše porodice, Isuse, na ovu zajednicu, Isuse, jer mi smo Tvoja mara, Gospode, mi smo Tvoja nevjesta, Gospode. O, molimo Te, Isuse, molimo Te, Isuse, molimo Te da znademo biti takav kakav si Ti. Molimo Te da znademo gledati jedan drugoga takvim očima kakvima Ti nas gledaš, Gospode. Molimo Te da znademo oprostiti odmah, i kada kažemo da smo oprostili, a nismo, Gospode, slomi to u našim srcima. Molimo Te, rađe da oprostimo, pa makar to i ne kažemo, nego da bude obrnuto, Gospode. Priznajemo Ti da imamo problema sa time, Gospode. Ja imam problema sa time, Gospode. Ja znam da đavao napada brak, moj brak napada, i mene upotrebljava u tome, Gospode, i znam da na taj način želi srušiti i moju službu, i mirinu službu, i ovu zajednicu, Gospode.
Ali mi odlučujemo da se ne dajemo tome, Gospode. Ne dajemo se tome. Ja te molim, daj svakome bratu i sestri istu odluku da donesu. Slomi svaku gorčinu, Gospode, bez obzira bili vjerni ili nevjerni drugi partneri. To te molimo u svetome imenu Isus. Stavljamo pod zaštitu i brak našega Slaveta, Gospode, s kojeg si govorio mu riječ. Hvala ti za njega, za njegovu suprugu, za njegovu dječicu. Blagoslivljamo ih, Gospode, da budu svjetlo i uzor, da budu na temelju ove riječi, Gospode Isuse. Jer znamo da Sotoni nije milo kad se takve riječi govore i razlažu, ali slava Tvome imenu Isus. Proklamiramo slobodu u Tvome imenu, Gospode. Slobodni od tijela, slobodni od svega, Gospode. Daj nam radost žrtvovanja, daj nam radost služenja jedno drugome, Gospode. I daj nam radost žrtvovanja. Ja te to molim u Isusovo ime, Gospode. Gospode, slomi u meni ovu želju da vladam i da upravljam. Slomi, to ne dolazi od Tebe. Bože, nauči me kao Mojsija, za kojeg si rekao da je najkrotkiji čovjek na zemlji bio. Bože, da budemo takvi svaki od nas. Molimo te to u Isusovo ime. Molimo te to, Gospode. Molim te, iscijeli naše odnose, iscijeli naše brakove, iscijeli naše obitelji, Bože, iscijeli naša srca, da bi nas mogao upotrijebiti za iscijeljenje onima vani. Upravo je to, Gospode, potrebno. Upravo vani ima toliko ranjenih, razorenih, uništenih života, Bože, radi neuspjeha u braku, jer đavo posebno sada udara na to. Osposobi nas da budemo iscijelitelji, Gospode, da nas možeš upotrebljavati kao one kroz koje ćeš ti iscijeljivati živote, brakove, srca i sve što treba. To je sada tako široko polje na kome treba raditi. Pomozi da se znademo dati Tebi. Molimo te to u Isusovo ime, Gospode. Molimo te, daj nam mnogo više nego što smo znali moliti, Bože. Ti znaš šta još treba, a čega mi još tada nismo ni svjesni. Molimo te to, Isuse. Molimo te, Spasitelju i Gospodine. Nauči nas biti poniznima. Bože, vjerujemo da si čuo našu molitvu. Vjerujemo da si danas poslao Slaveta da nam govori i hvala ti za to. Hvala ti što se brineš za nas i molimo te da ne bismo olako primali tvoje riječi. Smiluj nam se, Isuse, bez tebe ne možemo ništa učiniti, a u tebi sve možemo, jer ti si taj koji nam daješ bezgraničnu snagu. Slava Tvome imenu Isus, Gospode. Slava Tvome svetome imenu Isus. Zahvaljujemo ti jer vjerujemo da Tvoje iscijeljenje silazi na nas. Slava Tvome svetome imenu Isus. Slava Tvome svetome imenu Isus. Aleluja. Amen. Amen. Slava Te, Isus. Slava Te.